Abashinwa umunyabigwi yakoze udutendo twinshi tugiye dutandukanye. Amazina nyakuri yitwa Fang Shilong, yavutse ku ya 7 Mata mwaka w'1954. Uzwi ku izina rya Jackie Chan, umukinnyi wa Hong Kong, umuyobozi, umwanditsi, producer, indwanyi, akaba ari stuntman uzwiho gukubita inshyi. Jackie Chan akaba n'umukorobate, akaba azwiho no guhanga udushya. Ubusanzwe akora wenyine. Wibutse ko iyi channel yitwa Rugeze, batuvugeza abasore babakinnye filime bakunze ariko ntumenye ngo amateka ye ni mu ntoki. Tukaba tukubwira na filime bakinnye ibyo byagufasha kuzireba utazizi. Kanda subscribe, ufungure inzogera niba wumva uri interested ko twajya tubana mu biganiro tukugeza umunsi ku wundi. Reka dutangire. Ubundi Fang Shilong yavutse ku ya 7 Mata mwaka w'1954 muri Hong Kong yo mu Bwongereza. Jackie Chan yaririmbye kwa Charles na Lin Chan, impunzi za politike zaturutse mu ntambara y'Ubushinwa ahagana mu mwaka w'1937. Se wa Jackie Chan yahoze yitwa Fang Dulong. Muri make, se wa Jackie Chan yakoraga nk'umukozi w'ibanga wa Lieutenant General Dairi Meneko mu Bushinwa bwategekwaga na Kuomintang. Papa wa Jackie Chan, kubera gutinywa gufatana guverinoma y'abakomuniste, se wa Jackie yahungiye muri Hong Kong yo mu Bwongereza mu myaka ya za 40, maze ahindura izina rye. Aho yitwaga Fang yitwa Chan. Chan yari izina ry'umugore we Chan Lili. Nyuma yaho Jackie Chan yavumbuye umwirondoro wa se, maze ahindura izina rye ry'igishinwa, yiyita Fang Shilong mu mpero y'imyaka ya za 90. Iryo zina ryari kuba ryaravuzwe nk'uko igitabo cy'abasekuruza be cyabivugaga. Imizi y'abasekuruza ba Chan iherereye Wuhu muri Anhui. Jackie Chan mbere y'uko atangira umwuga wo gukina filime, yari umwe mu bantu 7 baturutse mu ishuri rikuru y'Abashinwa, mu ishuri rya Peking Opera, aho yize acrobatic, martial art ndetse no gukina filime. Jackie Chan yatangiye gukina filime kuva mu myaka y'1960, akora muri filimi zirenga 150. Afite Guinness World Record ya Most Stunt by Living Actor, kandi afatwa nk'umwe mu bahanzi bakomeye mu ntambara n'amateka ya sinema. Nyuma yo kugaragara muri filimi nyinshi za Hong Kong nka Stuntman, intambwe ya mbere ikomeye ya Chan ni filimi yakinnye yo gusetsa ya Kung Fu yo mu mwaka w'1978, The Snake in Eagle Shadows. Nyuma yakinnye filimi zisa nka Kung Fu, akinamo ibikorwa by'urwenya. Mu mwaka w'1978 yagukiniye Umusinzi w'abasinzi, Drunken Master. Naho mu mwaka w'1980 akina filimi y'ibihe byose, Young Master. Jackie Chan yatwaye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, kandi akabitwara ntawe babihanganira, aho abantu benshi bamufataga mu beza bakina filimi mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse wari ukunzwe, wari waramaje kwigara imitima y'abantu benshi ku isi muri icyo gihe. Uyu mugabo yagukinnye filimi nyinshi zigiye zitandukanye kandi zatwaye ibihembo byinshi bitandukanye. Yagukinnye nkitwa Who Am I, agukinira Police Story, Rush Hour, Vanguard, Project A and B, Drunken Master, Dragon Forever, The Snake of Eagle Shadow, Super Cop, Wheels on Mills, Dragon Lord, The Young Master, Little Big Soldier, The Accidental Spy, Mr. Nice Guy, The Forbidden Kingdom,
The Heart of Dragon. Wakoze kureba igice cya mbere cy'ubuzima bwa Jackie Chan. Bomva interested ko twagiye tubana, kanda subscribe kuri ya channel Rekezo, ufungure inzogera kugira ngo uziye dushye igice kizajye gucika. Ciao ciao.